Katuk anisgi hadian ka jinglet pan jing pensai ba Adelbert Nongrum MLA kanot Shillong now chairman ka Meghalaya Industrial Development Corporation MIDC Limited u James K Sangma hakabala yo juba ba ka corporation kam dan jing thmu ban thiet jaka hakathan siang bat raj makdo penban haka khatwai tarik uyayong arhaja arpusan ka RBYWOCEC kala sei madan ba ka te jing thmu thiet jaka kala dap dan Nakabasaya ka jubab halor ki jingkali lingba ka right to information ki nangailam ka RBYWOCEC kilaong. Bakat kum ka clipping na ki kot khubor la kadaw. Baha ka hanyaw tarik ulaber araja arpusan ka corporation kala kot ya ka expression of interest na kabenta ki bakwa di jaka siang batraj makdo ha ka jinghe ka balong palat laispa ekar bansna ya ka industrial estate lani industrial area. Kejubab ya ki jingkli lingba ka RTI haka artarek uyayong arja arpusan ka kedawru baladon ki katu kat ni ki nong song snong ha ki tegi benta ki bala jubab ya ka expression of interest bat terwa ya ki jaka jongki kata da ki try jaka shimet bat ki babat ya ka power of attorney ki noi lam ki laong ba ka jing thmu kala don watla kampat don pat ka jing thiet jaka ndrei kum ka kenhun ka persa bat maham ba ka sarkar kam dei ban le jot ya ka them ribhoi ban wanra ya ki karkhana ki balla ban khata hadien habot kat kum ka jing ong jong ko ba kala thiet ya ka jaka bat na kaliang jong MLA ru lalai bin kli no chairman jong MIDC ba Jim Sangma bat layo ka jing bersai ba unton ka jing thiet jaka haduk mata hapo ka te ka thain Kedai kat kum kikot Islam ni sode ban pensai bat namarwa nakaliang jong ka MIDC kala penmi ya ka notification ba ka kwa ban simi ka jaka hapo siang bat hapo right makdo ka badai hapo siang hadu laispa akatam hadin kani ka notification ba ka penmi ba khot subha ya ki ba ibadon ki jaka kita ki jaka makin wan sakmat ban terwa ya ka jaka kejumki ban IT namata matolong ya ka industrial estate hakate ka jaka tikatum kitot slide demi yo napo ka MIDC ka penisai baga MIDC ka don jithmu ka chisha ban sim ya ka jaka hapo ka te ka thain bat kidon hadu nriumut ki ba thep ban IT ya ka jaka jumki ban hakador ka bapher kawan kong de Smith ribu rom mukti idon ke jaka ka laispa akar hapo right makdo krim simship ba iterwa kador sispa arko per square feet ba de Shri Amit Khorai hapo makdo don sanfo akar ba dia kador lapni Dr. G Misil lareng makha right makdo ke jaka kadon south pa sankuar akar hakador lai tengka per square feet Smith unjula sangma power of attorney Kaikha Patricia Saparna Mawa kadon kejeka hapo nongri pakham rai marwet kadon kejeka hadu nyo hajar arspa ngribu ar akar badi kador amsem lapuni Norin Maslai hapo makdo ribu district kadon sawasan akar hakador san ka per square feet Shri Rajesh Khajar power of attorney Shri Dabor Malnyang makdo village lais pak sanpo akar square feet hakador khasau tengka si square feet te kane ka isai ba hoi kampet thiet ni ka jaka ndre kalaton ka jingthmu te nakliang jungi ngimi chakhamat ban pensai ya kan ke jingthmu jong ka MIDC ban sengkat khanapat sakawe hapo them riboy kumpan su ong ba ka sarkar lembaga MIDC kalamut ban kadon ke jingthmu ban le bejot ya ka them riboy da ka ban wanra iki industries lene kita industry estate kabangila don lupa kawe hapo bernihan kawe hapo umyam bat mata sa hapo katiga thain siang bat karai makdo te namar katan mi sode bat penpau ga jing persya yo kaja kum kaja hapo tele kana hadin bekipu silum kilami khamat bat penpra bat ki
merat timreng kiding kisih kila film bat shua bangin poi sya kataga lanot ke baap dan ni kita ke Zimbabwe iso dei ban kentu ya ke sorkar ban pensenge mador ya kan ke jingmu jongka ban bu indel step yang saka wayah po ka tham ribhoi gidingi ni so dei ban ai jingmu ru ka ju kapor ba tidon ki industries dan ki taki factory ki ba idon jingmentoi ki badan apa bernihan ki badan apa ngiam ki ba kta ya kamariang ki ba kta ik sam bertap ki ba kta ik gawa bakin pendu no kita bat ni turu ika district council bahkan sange na ban ai ban renew yakin osi jun kita kum ki somil ki ba yim ya jingmentoi nanti na po ngiam epip na ne haberni kini ki ba mi nanti hi gile be shabar berjala ya kiding gisi te niso de nidu jingkatan nane kam idon jingmut ndre gede tang ge jing penjat ya kamariangi te kum tang ni ketu pendu kita ke gaji temu bakongsan ke sarkar kata 10 billion ekonomi Hakawai pot kalyang ka RBYWOCEC kala sei madan ru ya ka jingwat jaka katana GAD ka sarkar jilla Hasaidan ka bahe nyo ekar lingba ka office u deputy commissioner ka Ribhoi district ka balami haka khatwai tarik unai wing araja arpusaw haka dor sanspa sanpo tingka shi square foot laong bakate ka jingwat jaka ka dei bantei ya ki office ki jaka sa officer bat ki weipat ya ki ba ka kenhon ka shem baka dei tang ka jingpen serwaka ya ka pisa pajba Katkum ke jubab ya kijing lingba ka right to information ka RBYWOCEC kalaong bagila don kumbashi pongot kitrai kendo gi bla terwa ya ki jaka jongki halaki dor bat ka jinghe jaka jongki Kuka notis kapal office di komisioner district tapi agak kami beri November aja tahun alor kaji dot itu jongka dan sim ya jaka nyawakan tam Apo Saiden hakador sanspa sanpo sisperfect but abi ko ko la fak do ye kiwe no no nei prajaka ditudot jaka aru surok but adan dong kaset pasar ba ibu ya ki application ki apo office PC nanti por balabu but hakador ko teror adin ba ni do equip lembaga office security commissioner kalau begini tentang bahwa kita satu support tiba help dengan kita jadi ban IT syak sokar atau sokar nalon tapi kita apa kalau don di semua bahkan ini cek don tiba cek lama jam betul don tiba cek apa betul kepada sepatutnya don tiba cek tiba betul kepada asma sikolkan dan juga cek asma apa tanpa apa tanpa tanpa sesuatu. Jadi kalau mau ini berapa di orang-orang miskin para apa miskin orang berkiat miskin akador berbatas, iba akador berbatas, buat radio kabun lagi buat sip tak bisa terjadi. Andre tadi yang ni pat iba tasokar pat kuat mungkin akan berbahaya buat kabario tang dia tadi yang ni nada sanspa sanho kan sim ni kita diskusi ya kan nyo ka tam kelapoi si kat ra pro nade kat nyo pro buat lada sim akan aspa si kau diskusi yang kita akan hasan akar tam kita ayo ubah hasan akar tam maka dulu ada kue tak ubah hal lain terus tam kemudian kita jadi dalam kita sifat terkaru akan break dan lucu break terkar lepas obis di profesional bah teknologi ini bahwa ban IT ini kita jadi hotel nah kita mentolong dari partai yang kasa bagi officer badan apa bagi boy ini. Andre kata-kata bagi ibu dengan GED, bat IT sekitar dokter, tang nyo akar, masjid hakador bareng, kalau di kaji berserwakai yang bisa yang pertak. Bat kane ini kami ba kadon AA selalu kepada
balai selah ban sima kalau bareng ban di beneran bro nanya kata tu mau kata salender Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta i ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.